Sema sawe ako.
Hallelujah. Bangwele ngikena disiyalwa. Qaqola selo ukuthi lo kanjani. Hallelujah. Shabe kunamandla xa ngabe ungabuza kuDavid before angene nasemkhosini. Bonakela ukuthi kwangena umuntu ebesaziwa ngendumiso. Hallelujah. Yayindoda ke eyayihlala fukama umhlabelo wayo imvese khona uThixo wasemazulwini. Thixo ke umthixo ohlala endumisweni. Hallelujah. Kukhona izimpi ongasoze uzilwe ngomthandazo. Kukhona izimpi ongena uzilwa ngoba ushumayele kuzo. Ongena uzilwa ngoba ndizile ukudla. Kodwa xa usilwe izimpi zidinga umthandazo. Umhlabelo. Because umhlabelo uma ufika umhlabelo unamandla kakhulu. Umhlabelo xa sekuhlatyela ushake iziseko zikaSathane. Umhlabelelo. Hallelujah. And xa sekuhlatyelwe kwahlatyelwa kuhlatyelwa umhlabelo uthi xa unyuka usiya kuThixo uzisa amandla asuka phezulu. Athi wefika lamandla efikela kulo mhlabelo nagubhulula into ezikhona bezingasiyo. Ngamandla umhlabelo. Hallelujah. Athi umjongo nje lisandla sakho and nangenxa yeminingi usuve uThixo ekhawuleze wakhona. Kanti umuntu ebeyibhala lento wayibhale ngekho kwizwe likamoya waconnecte nilizwe. Wangena ezweni lemimoya wabuya nezinto ezigasiwe. Ezithi xa zithi ezikhutshwa ngomlomo zimphikimisa uThixo. Hallelujah. Ulisandla sakho. Amthembe ngedumiso kuvuka indumiso aphingavuki khona. Baxa beyivusa zaza uSathane namadimoni ukuthi enyanisweni umthembile uThixo wakhe. Ngoba abantu lapha befika kule ndawo liyaphela ithemba lendaba zinzima. Kodwa usuvusa umhlabelo. Ngendaba kaJesu. Enxathela kafutshane njengendaba kaJesu uthetha ngendaba yomuntu osibambe ngesandla umkhuluwa wethu. Apha singeke singene khona singabanjwa ngesandla sakhe. Bonke abakhona kule ndawo badinga isandla sakhe babanjwe nguye. Because uthendlela enxathela ngezulu uthi ndim indlela. Ndim ubomi ndim inyaniso. Athi akukho namnye uyabawe ngayingam lalela. Yena umile as a mediator between uThixo nabantu. That is why uApostle Paulos ethetha ngaye. Ethetha esithi ungumuntu omile ngaphakathi kwalona nalona ukuze abe inhlawulelo yokukhulula bonke abantu. Hallelujah. Angeke thethe kakhulu but benza uthetha nje ukuthi ndimona uJesu engathi ufunwa lapho bekufiwe khona bekufula Lazaro ebesengcwatshiwe.
njengesipho Lazaro mamela ndike nambona lo Jesu bengekamboni Jesu evusa umuntu onukayo kodwa ndiyamazi uJesu ndimazi uJesu kwaboqala beloba ndaphinda ndambona lo Jesu ndaxa ndimbona uJesu ndambona esondla edlisa isihlwele ezi-5,000 ngezonke ezimbini nezithathu nangenhlanzi ezimbini haleluya inamba enkulu eyondla ke lezi ndaphinda nambona lo Jesu ethi umuphethe esithi ngoba kwafuneka kubhatele wathi bheka phaa elwandle ufake umnatha uthi oyibambe kuqala inhlanzi ukhuphe imali emlonyeni wayo uyikhamisise le mali uzayikhupha kwaye yokubhatala kwam nawe Petro lo Jesu nguye lona ukhe wavela wayofundisa wathi xa fundisa wafundisa amadoda amakhulu emncane wabetha uhlanga lathi nqa ngoba zindaba aftataphi ezi nobulumko obungaka ebencinci kodwa ethetha into enkulu wenza izinto ezibonwayo sambona lo Jesu eGadara haleluya ediliva umuntu owayethwele ezi-demons siphinde sambona lo Jesu haleluya sambona kwifama yaseJeriko sambona lo Jesu kunyana kaTimeyi uBhatimeyi etika phansi akhuphe ngaphandle kwe-area watika phansi wanyathela wathatha udaka waliqaba ebusweni bakhe emehlweni wathi hamba ukhangela ichibi lasesilowa uhambe uyohlamba khona sibona lo Yesu nguye lo wafika kwi-level yokuthi umuntu selenukile uphela yala Jesu athi qakela emangcwabeni athi qakela athi ndima uvuko ndima ubomi athi lo ukholwayo haleluya 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 thetha ngomntu esimlandelayo amandla nawo malibonga inkosi haleluya kwizinto zasendulo ebesikade sibona abaprofethi sibabonile abaprofethi benjanga njengaye kodwa yena esenza wenze wagqithisa ebaprofethini basemandulo sambona uThixo evula ulwandle olubi wandlala inceba bawela bakwa-Israyeli kuqhuma uthuli bewele elwandle saphinde sambona lo Thixo saxa simbona lo Thixo sambona naku-Elisha u-Elisha xa simbona sabona kuthiwa kunesebe eleyeleyo kuphuma intsimbi yalo kodwa kwafuneka kujazwe mpinombi wazawuthatha uphoswe phaa uhambe umpini uyawuginya isebe ukuya nesebe eliphelele sibona lo Jesu this time kodwa emandulo kasithetha ngaye ngabasemandulo kakuthethwa ngabo njengo-Elisha elithi iBhayibhile kwafika kwindawo enamandla amabi kwafuneka isitya esitsha setha besifunyanwa isitya esitsha kwagalelwa ityuwa kuzo kwathathwa ityuwa kwagalelwa emanzini abajika mnandi bangcwele asibizelwanga lapha sibizelwe kwisihlwele sisiqukwe sibizelwe kuso sibizelwe ukuthi masithethe kwi-multitudes not kubantu abafew le ndaba inamandla iphilile haleluya le ndaba yileyo yavuza ata ivuza uJesu kwafika amandla anqabile amvuza kwelabafileyo la mandla ngala usibona simi ngawo ngala vuza uJesu kwelabafile ya kwezinto besenze ngabenzanga njengayo kodwa usuke waqedisa masebe phamsiba kakuhle ukuthi simbonile noJesu wafika abantu bebulalekile day and night ingcali abantu abakwaziyo ukuloba abalaziyo lohlobo lwenhlanzi kwi-area ethile bayalazi inhlanzi enjani ehamba kwi-area ethile bayayazi kwi-area ethile kuhamba uhlobo olunjani lenhlanzi ufika indoda engagcotshwanga ngenhlanzi
ifika kubantu abakade bagcotshwe ngegazi. Xa ifika bebulalekile, ifika bengababanga nenye igazi. Kodwa xa fika ethi umkhombe awususwe engcweleni Petro useka senzinzinzinzin ndaweni enzulu. Xa fika khona uke wathetha amazwi abafundisi. Izinto xa zisenziwa nguye njengoba ndisithi wenze wagqithisa kwabasemandulo, wenze wagqithisa. And isiprofethi osaphuma kunceda ezenzo ukuthi luzayo unamandla kakhulu. Umbone khona nje uhlele egunyeni ekwaprofethwa ngale mandulo. Ligunya lasendulo, ligunya labonwa ngabasendulo. Bayibona into ezayo ukuthi namandla ayikuzinja into enkulu izinto enkulu ethi xa ihamba ikhathwe yenye into. Baxa befika khona bewuphosa khona ubona amazwi athethwa nguPetro mani. Laba bantu ngabantu abazi kakuhle kulotywa kanjani, bayazi bafundisiwe, bayalazi nohlobo lento abayazi nenhlanzi. During the day inhlanzi ayilotywa emini. Xa kulotywa kufuneka kulotywe ebusuku xa ingaboni, ngoba xa ingaboni kulula uba igityeleke. Kodwa uJesu xa fika ufike emini isithunzi sikhona uthi phosani ngapha. Uthi Petro Nkosi sibulalekile kade siloba sizanga le and elixesha kuthiwa abantu abafunde ngokuloba bayazi inhlanzi. Kweli xesha ililo ixesha lokuloba balalela ngoba uvula indlela apho ingekho khona. Because akafuni uloba ngexesha lokuba elaziwayo basibakhona, kodwa kufuneka lobe ngexesha loba singekho ukuze xa kufike yena esima ngegunya sibuye. Athi azibuye iibhokhwe zam sibuye. Hayi sibuye iibhokhwe zam ngoba ayilo xesha lokuloba, kodwa ngoba kukhona umuntu omegunyeni lakhe. Lo muntu omegunyeni lakhe ngokuprofethe ngayo ukuthi unamandla kakhulu uyasibisa. Theta sibizwa nguye sabuya zona. Jesus. Sathi masibuye. Mighty God. Esefikile. Sangene mina thenza iqaphuza. Jesus. Sasinda kwaqatheba imikhumbi okanye izikephe ezikhulu ezibili sagcwala khona. Ngexesha elinye lomlomo kaJesu. Kuye lo uthema kulonke ngexesha ngelilo kwafumaneka ukuthi kuyazuzwa. But izinto ebezenzile bezincamisile kodwa sibone yogqina. And yogqina ukuthi yosuku likaThixo. Andiyazi elishumayela. Angisakhila kaleli zikhona selishumayela. Sesengqubeke. Seselibamba. Hallelujah. Over October, end of October, Onanda, it's abathandayo bayathi bahamba baphela ungathembi umthandayo azokwahlaza akazokohlula nomuntu omthandayo kodwa ungamthembi lokuthandayo ilindele bangakushiya ngoba usathanda omnye umuntu kodwa sezoveza nje ukhona omthandayo bathe ekuthandeni kwakhe wakhetha ufa ngenxa yothanda. Wena ubungafa endaweni yomngane wakho, ubungafa endaweni yomngane wakho. Lo ndithi uyathanda, wathanda wade wafa efela abathandayo. Uye lothandayo
John umbangelo chapter 11 yashwangathela ufuniwe ebesefunelwe into enkulu kodwa ngexesha ebefunile ingekabi inkulu ngokwendlela ebefunile enkulu ngayo hayi ndiyathi babancane ufuniwe ebefunelwe into enkulu kodwa ingekabi inkulu ngale ndlela ebeyifuna ngayo ebefuna ubukhulu bayo bude bufikelele esiphelweni sobukhulu lento ebeyifunelwa because ufunwa kwakhe nguMaria noMartha umsakwabo bebemfunela umntakwabo bengasekho okanye bebemfunela eqala ebesegulile kodwa ngoba besagulile bamfunela into enkulu kanti bamfunela into encinci wabona ukuthi andinawuza kukho izinto nengxaki ekufanele ukuze ngixakeke ngazo angeke nze ngixakeke ngoLazaro ogulayo ngoba uLazaro afuneka ndifike kuye funeka ndifike uLazaro ejonge phezulu ndifike uLazaro inyama isehlukana namathambo ukuze bengona ndizofika ndifike uLazaro xa eqala ukunuka kube ngona ndifikayo kodwa ngexesha loba ndibizela uLazaro ogulayo ingabi nkulu kubo kodwa kumisengane angikwazi ukuya ngoku nasedukile kodwa ndifuna ukuya nasebencamile angeze ndiye ngoku because usagula odukile kwanginkulu kanti ayinamsebenzi kodwa bekufanele ukuze apho uLazaro ngeke nze ngibuye ngekafi ebexakeke ngento zabaphilile wahambela kwezinye indawo uzukhumbule njengengawoyini sometimes ungaxa ucinga uqonde lo muntu selfish lona because lo Maria lona mbulona wamhlaba inyawo wamthambisa ngamafutha aqoliweyo ukusela libele waNjesu akasisihlobo phaya eBhethani lo Martha bathi yonke lento kwake uyilibele kanti Jesu adifuneli lela kodwa ngobusuku okaThixo lapho seyinuka labafanele uPeruthini abarothixo ngamazi kakuhle lo uthetha ngaye into zakho zonke komaphikiso uthetha ngaye abokuzengcwabeni likaLazaro uba ngabasikhona izinto ezisamendleleni yakho kwangena le nkolo iyaqeka ngenxa yokuthi wehlala zizinto lalela abokhangela ingcwaba likaLazaro uyobuza kulo lawucela ingcwaba ukuthi bese kunefumba lapha kodwa bangena indoda ethethayo yandiyabingeleyangele le ndoda iphethe isibindi sekunye qonda lamandla uhamba nawo waqonde kakuhle uba ngabe uhamba noThixo yazi noba zingakushayika mntakamabo ungasuki kuyo aba iposition yakho ungasuki kwiposition because amandla akho ngeposition noba ziyakudumela umba zikudumele but ungasuki kwiposition understand amandla endawo kuyo understand amandla
Understand amandla dawo kuyo. Unibona nimile nje ndimizinto senzeka. Yamizinto sikhulile. Kwakesenqingenye kodwa ni-understand into eyodwa. Uthe hlala nikuwo. Namthi hlala. Hayi ngoba ngihleli ngoba vele utshilo but amnathele. Ngihleli ngoba nginethemba eliphelele. Ngihleli ngoba ngamazinto izinto ziyenzeka ngikazi ukuthi one nasalakho yes dayililo eli don't panic ngenxa yokuthi u-under press ungaphaniki nasalakho lizofika unguthixo wexesha. Andiyazi Jesu why ungabaxelela uMarta noMaria ukuthi Maria nabekhulile nje uLazaro ayikaphi xesha lobandisi kodwa xelelwe njalo uwaphe esiya kwenye indawo lalela umesebuya kunamazwi siwathethayo. Uma sithetha ilizwi lokohlula uSathane asithethi ngendlela uSathane athetha ngayo. Thina sicingi ngendlela yakhe asi-understandi ngendlela e-understandwa ngayo into yasemandleni obumnyama si-understanda ngenye indlela. That is why ufika uJesu athi xeqala uthetha nabo besithi ufile uselenuka. But izwe namandla ethelwa kuJesu iyo yonke lento akabuzanga ukuthi ningcwabephi kodwa usuke wathi ukuthi ningibekephi. Lalela ningcwabephi umuntu osekuphela ithemba. But Jesu akabuzi ukuthi ningcwabephi kodwa ubuza umbuzo nimbekephi. Lalela into ebekile yasusa ibekwe Samuel ngenye ixesha meaning that kungenzeka into ebekiwe ukuthi ayifanga lento kodwa ibekwe Samuel. But xa besithi ufile uthi yena nimbekephi. Now kuyabonisa ukuthi bengayiqondanga ukuthi kunento ezakwenzeka. Jesu ukukhona ungeke afana. Ingani kuhamba na abashunyayezi bangamavesi bawugqiba bangawaphili. Lalela amavesi ayaphilwa. Amavesi xa nishunyayela ivesi elithathe ulinxibe iyanxitywa ivesi ulinxibele ingomso elibuhlungu unxibe ivesi. uThixo wayekhona uyalazi nengomso lakho libi kanjani kodwa ngasuka aqala athethe namhlanje ngoba esazi ukuthi ngomso izinto ziyakubhedela kodwa suka aqala athethe namhlanje athethele ingomso lokuthi wazi ukuthi ebethethile kukho izinto endizibeka kuzo. Umuntu othethile masenginxiba amandla ndinxiba into ithethwe nguye ukuze ngikwazi ukwehlula into ezawundehleka. Into ezakwehlela yona izakwehlela kodwa uba ngaba unxiba kusenkingeni. Lalela nxiba ngexesha ukuhlelelwayo unxiba amandla kaThixo ngoba la mandla wanxibayo aza kohlula izinto ezisehlela wena. Jesus. Amen. Kangisunesibi isake kosini ekhaya sebuyile uzona ukona zoyisabela ngexesha hambile uMazile usale esifa but uthe engapha waqhawula ngoba sekwenzekile. Uma eqhawula esiza kukho amazwi aphuma emlonyeni kanti besenhliziyweni yakhe. Ukufa kukaLazaro kokusukisa uThixo. Ukufa kosuku kaThixo. Uma uLazaro esifa bekufuneka kuphakeme usuku kaThixo ngoba isihlwele bekufuneka simbone vuka because nokufa bakhe ufutshiswe ngekho. Enkinga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alibonke igama lenkosi. Amen. Umesebuya
bafika bathetha yonke into. uJesu xa esithi uzawuvuka abamvanga xa esithi uzawuvuka. Bacinge ukuthi ukuvuka kwakhe kukuba ayovuka eluvukweni nasemgwebeni. Kanti le nto ibingathethwa Jesu. Ukuthetha kaJesu nokwabantu bekuvele kungahlangani, because izinto ebezithetha uJesu ethetha izinto zikamoya, kanti abantu bathetha kwenyama nawo bekungahlangani. Because xa bethetha ngokuvuka kwakhe, uJesu bethetha ngovuko kwakhe ngoku, bona xa be-understand indaba yovuko kaJesu bacinge ukuthi eluvukweni lovuko uzawuvuka. Kanti no, Jesu athethi loo nto. Ubesele buza ke ngoba uyeva ukuthi abayi-understandi le nto ayithetha. Nimbekephi? Unimbekephi? Kuyabonakala ukuthi bese kuyindawo ndimbone Jesu, because Lazaro wayesisihlobo sikaJesu. Ndimbona apha bekwe khona. Bekephi? Xa becela ukuthi bambeke phaa kuqenqelwe nelitye elikhulu. Hallelujah. Because lamangcwaba ayekhona kwaJuda sedulo yayingamawangcwaba amanye ayexholwa. Uxholwe weni likhonzwe kakuhle liwa kufakwe umntu ogqitywa kubekwe ilitye. Umnyango ibibala ilitye elikhulu eliqenqelwa khona. Hallelujah. Ma ezawungena egraveyard kukhona amazwi awathethe, because Martha and Maria bavanga ukuthi xa ethi uzawuvuka ngoku, abayazanga le nto. Bacinge ukuthi uzawuvuka eluvukweni lomgwebo, kanti uthetha into yangoku. Unjani mzimba wami? Unjani ngabe yami? Sime sakho sinjani? Funa kukhona, because uSathane ungatheka ngokungakhonzi. Hallelujah. Kanti into ezakwenzeka. Hallelujah. Jesu mezawungena engcwabeni wabamba igunya lakhe loloyiso. Abangcwele abasindisiweyo, abaxolelwe izono, abakhoyo emhlabeni. Umhlaba phambi koThixo unevumba ufana neNiniva, abathengwe ngegazi ethandaziweyo ngabo. Wazi wathi uJesu umthandaze ngabo unike wona ukuthi ubagcine kwinkohlakalo, ba-understanda kakuhle ukuthi noba bangangena kwinto enjani, one bathembiswe namandla ngaphezu kwento abazibona ngamehlo enyama. Lalela, ukubona kwamehlo enyama kuyalimaza. Sengathi ubone ngamehlo enyama, because xa ubona ngamehlo enyama wena uba yi-victim until uthi xa kunika amehlo kamoya, amehlo enhliziyo yokubona izinto. Obuza uGideon owayehamba naye, bathi xa bebona umkhosi wamaMidiyani, bathi xa bewujonga babona abantu abanjengekwapha yinkungu babengangenhlabathi yolwandle kusiziwa nganeno, kanti amehlo kaGideon uThixo uwavulile. Haleluya. Sebe wavulile amehlo kaGideon. uGideon uthena bebakhangela ngababonanga ngendlela abone ngayo, because amehlo kaGideon xa evulwa uThixo wavula amehlo kamoya ukuthi Gideon angeke uzukhangele ngamehlo kamoya ubone into zenyama, kodwa ngizokukhangelisa abakakuwe ukuthi bangabi endayingabo aba basenyameni, kodwa ngizokuxelela abakakuwe wathi uGideon ekhangela wabona umkhosi wamazulu, izithunywa zezulu. Haleluya. Umesexelelo yikayo uthi abo utawubazi abakakuthi ukuthi bakakanani na. Awubazi abakakuthi Jesus. Hayi Nkosi. abakakuthi awazi. Engiwele mnandi leli, engiwe ngekazi lemfana, engiwe sengaba ngumthwala, engiwe sengaba ngumthwala.
ongezela imihla ngoba ungamhlukumezi. Yesu Baba. Amen. Into ezabangela bungafi sezogqibela ngalento ezagcina uThixo agcine ukuhlala emasikweni nasememiselweni yakhe. Athi uDavide uqamaka ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Uba ufuna uThixo ozagcina ozakulonda ungamhlukumezi. Athi iBhayibheli uJesu waxengena emangcwabeni wathi xa qala uthetha wathi uqhubile undiva. Uyathanda undiva. Umasibabeka izandla egameni lenkosi. Uphuma into engaphakathi ethi inkosi uqhela undiva. But before uviwe umake the right position now. Lalela uzawukufa. But qwalasela indawo ome kuyo. Ingabe indawo ome kuyo ingabe right na noThixo. Sikhona izinto ongasixoxa noThixo. Awunawusixoxa naye ungakho kwiposition. That is why Jesu umbona emangcwabeni engena. One uJesu ebengena bomi babantu. Kodwa ubomi babantu bebuhlala kuyise uThixo besazi ngendaba yokufa nokuvuka komuntu. Kodwa xa engena pha wangena njengonyana. Inkosi yami ephethe igunya lobuThixo. Wangena njengonyana okhothamile. Wangena njengonyana ongakhange amhlaze uyise. Waxengena amangcwabeni wathi uqhelile uDiva. Jesus. Umesengena amangcwabeni. Uthethe amazwi athi ndim uvuko. Lithi iBhayibhile emveni kwakho ku-43. Hallelujah. Wakhwaza. Wathi Lazaro vuka, because ngoba besitufile ebethi yena ubekwepi, because we understanding that ukufa kwakhe ibikukufa kosuku lukaThixo ukuze avuke. Amen. Child of God. Ukuze avuke. Jesus. Ile nto umbona ke ngoku esithi vuka. Bese kunesimele. Omarta noMaria xa bengena bebethi xa bemxelela emveni kwelinye eliqeqiwe bamxelela, mfundisi sekunuka nokunuka, because ibilixesha likaJesu lokusebenza. Yeah. Jesus. Ebefuna into engathi inkulu kunale bebeyizela, angazeli ukugula kaJesu kodwa kukaLazaro, kodwa azele ukufa nokunuka kwakhe. Into beyizele ebezele only ukuthi athi nxa esifa kufikelele ixesha loba anuke, athi abelukile bengona menywayo. Uthi ngoku mna ndiza ngoba senimenywa vele senuka. Because la manje kaThixo bleke velile lixesha loba vele ngoku. Jesus. Ebengeke savele kakuhle ekhulile, bengasamdinganga ekhulu. Vele Jesu ebemsephilisa imilweni emininzi, ebesekhuphe iidemons ezininzi, ebesenze into ezinkulu, kodwa ebengeke afike ekuthini angene endaweni yokuthi umuntu ofile uyanuka. But for usuku lukaThixo befleka bekufile lona. Jesus. Sengenduzela yomela manzi sendinga sengenduzela yomela manzi uteka kwaza yena kwangamathamo alivile lelilizwi ukuthi lizwi elenza ingalo eli, because Thixo uma esenza ingalo kubonakala ukuthi njengoba wayelilizwi wayekhona.
kwezekile kodwa bese kufika ixesha lokuthi ashukume kaLazaro. Kodwa yini leyishukumisa amathambo kaLazaro? Jesu minja usesigameni sokuthixo. Siwabonile amathambo eshukuma kwezekile umprofeti yini amathambo ashukuma ngoku. Ndazi sebukhoneni benkosi, ndafikelwa sisakhe esinamandla, ndathathwa umoya. Uthi wanthatha umoya wangisa kwale mimoya, ndanantsika kwale mimoya, ndafika kwintili egcwele ubukhonko bamathambo. Jesus. Kwakuwizizitho ezafayo millions planting. Fikelwa ngumoya. Kwenze njani ezekile? Ndaba kwiposition. Anisukanga kwiposition. Ndiyethema kwiposition. Kanti iposition bese fika isikhathi. Benkade ngicima kwiposition kodwa bekudingeka ama-levels. Ngiphume ngena kwinhlango andasuka kwiposition. Kanti bese fika ixesha lokuthi kuzoperform into enkulu. Theka fika ndasiva isandla sikaThixo siphezu kwami. Ngathi nawusiva isandla ndaphuma bendisenyameni ngexesha isandla besifika. Ndiye ndabanjwa ngumoya ndungwa kwintili yamathambo. Kube sekufika umbuzo, nyana womntu, because sibona phaya uLazaro ebesenukile kanti Jesu bendisesihlalweni sokuthixo. And xa engena egraveyard, wena bawuqhelile undiva, wahlala egunyeni lakhe lokuthixo ezithobile, arhashaza amathambo avuka. Kanti le nto sibona Jesu ebesebone ukuthi ugqithisile, kanti Jesu ebezosila nendaba kaYezekile ukuthi ndize ndifike endabeni kaYezekile. Ndithi xa ndifike endabeni kaYezekile ndize ngidlule, because uYezekile ufile wangcwatyana ngoku salindile. Kodwa Jesu ukufa kwakhe ayikokufa kokubafa kuphela, kodwa yayikukufa kokwahlula ingcwaba ukuze afe for 3 days, abuye avuke ephuthuma uvuko lwabafileyo ngokufa kwakhe nangokuvuka kwakhe. Jesu waseNazaretha. Lalela siyathandaza njengoba abaninzi abasindisiwe bemhlupha uThixo kangaka. Lalela imihla yakhe imbalwa kakhulu, because sewumhluphile uThixo uzayikhawulezisa. Bafikelwa nalurhatyazo. Abanye bahambe kakuhle sebekhutshona sezifemelini zabo. Umuntu obizwe nguThixo ubizwa nguThixo axabane nefemeli bohlukane, because ifemeli ithanda izinto zayo zobumnyama. Uma ekhona ebizwe nguThixo ekhutshwa kwifemeli, ekhutshwe entweni zobumnyama. Uze uAbraham wakhutshwa kuyise uAbraham, uyise enguyise owayekwazi ukuxoxa oThixo bezinye iintlanga, esenza oThixo abenziwa ngezandla zabantu ilunqulo lwakhe. Kodwa xa kufika uThixo emkhupha wamkhupha ngafemeli. Lalela, umuntu okhutshwe efemelini ekhutshwa ngoba ifemeli inonqulo. Aba bantu ngabakokwenu
but indlela enye nje ukuthi anihambi indlela enye babhilonga kumanyange kwizinto ezithenya kwizinto ezingekhoyo ezingenamsebenzi lalela njengoba sibhiliva kulo sibhiliva kuye ngoba vele noPetro unoPaul ukhona izalithethile athi ngaye usibona sibile sishumayela kungoba ubebengavukanga emangcwabeni beloba nokholo lwethu liyalambatha usibona simile nje sadela konke it is because le ndoda lohlula ukufa yavuka emangcwabeni kwaprofeti wangayingekazi wakho ukuthi David uzawufa ubole kodwa uzawuphuma esinqeni sakho umele ukuze aphile for 3 angcwatywe avuke after 3 days nengcwaba angcwatywe ayilongcwaba lakhe kwabone kwingcwaba because yayingeyondoda yokufa yayindoda yovuko Amen. labone kwingcwaba ababebole kusingcwabi kanti bebeyazi lento because ayiprofeti wenguye enhle profeta ngaye exelela abantu exelela abantu abangababhala abafarasi ngendaba yakhe uthetha thetha ngawathi nina nasiyona owangcwatywa embilini lwenhlanzi kodwa unyana wonke embilini nomhlaba Prophet esiphuma kuye esiqinisekile waqathela nabafundi bakhe sizawudibana eGalili after 3 days bathi abafundi balibala ngenxa yokuthi indlela sengayo afaka ngendlela enhle ufike ngendlela embi kakhulu bakuhlukumeze kakhulu xa bembulala ebengelo zavuke ngendlela wayitsho ngayo kanti indoda yofika izavuka inye into ezamisa nendeza kwenza igcina sometimes agcina uThixo uzicelela ukufa esethetha nje ngapha ukuthi njengekhutshwa nje efemeli lufumanisa ukuthi akusabonwa ngasonye uthenga xa izala inzala yakhe akafuni connect because yayazi ukuthi iconnect imimoya yemilondekayo uyakwazi umnyathi ngexesha esindisiwe kanti nemilondekayo isekhona umuntu osindiswayo ushiya imilondekayo ngoba imilondekayo ayilunge ebandleni lenkosi uAkani wafa ngenxa yebandla lalingakwazi ukuthi libe ngcwele langcoliswa nguye ngemilondekayo awukwazi uthatha imilondekayo because ezazinto zinomnqulo uThixo wethu unomnqulo olusulungekileyo lo Thixo wasemazulwini ongcwele akahlangani nokungcola that is why ufumanisa ukuthi nobe bese hambelo Thixo iminyaka xa ezawufa lo muntu ebekade ehlukene nefamily endabadala bokwabo kade bangcwatywa pha balala pha mighty Jesus balala pha bengenaThixo kodwa xa ezawufa lo ebekade hamba lo Thixo kakhulu athi uThixo kakufika imihla yakhe yokuthi mamela ngoku wena ungayolela ngoku uzayolala kwayihlomkhulu because lalela akabehlulanga kodwa asibonanga kasonye unqulo lwethu alinyanga kodwa singabegazi kodwa egazini lethu singabegazi ngokwemveli hayi ngokwegazi ngokaThixo wena ubizwe wedwa ngokwegazi ngokaThixo wena nawe uhlangana mangoba ngokwegazi ngokwemveli kodwa xa ufayo athi Jehova kawusondele lapha phambi kwami mawusondela phambi koThixo libe ngubuso thubuso athi Jehova ngoku uzawufa ifikile imihla yakho yonke yesiphelo emhlabeni enxa ethetha uThixo athetha kwindoda ekade ifuna ukufa ithi ngikhathele nomahlamselo orhatyaza nisaboni kakuhle because umuntu osekhathele kuphile kade khona zikhona izinto ezivuyisa abantu angasafumani luvuyo that is why ubibheke encwadi leNtshumayelo kunelizwe lithi ingekafiki imihla endoda ngayo ayithi yolele baxazafa kuthiwe ngokuyolela ngoba uzayolala kwayihloko abacinywanga abantu bayingoba ngabakokwini aba bantu kodwa mna ndisuke ndazikhethela uThixo ophilayo
kanti basakhetha into zabo. Yena khetha uThixo ongabonwayo, nakhetha uThixo ongaziwa kakuhle, kanti ngikhethwe ngebonke family ukuthi ndinqule lo bangamaziyo. Ixesha ngoba une-order noThixo uzayolala kweyihlo, uzayolala kweyihlo mkhulu. And xa yolala phaya ulala phakathi kwabo kuze bathi nabakade bephila mntu nali ingcoba lendoda kaThixo kwaziwa indlela bophila ngayo. Umuntu obanjwe sisandla sikaThixo bangcwele, ubanjwe sisandla kaThixo, zikhona izinto bexakekile abantu abonwe lo muntu uxakeke ngantoni, adaziwe nasisidenge simazi ukuthi into axakeke ngayo ayifani nezinto abantu abaxakeke ngazo. Bathi xa beyikhangela abantu because ufika ixesha lokuthi noThixo akuthembe ngenxa yezinto ezibahleleyo. Lalela uThixo akakwethembi ngoba ushumayela, akakwethembi uThixo ngoba uthandaza kakhulu, akakwethembi ngoba uthetha izilwimi, akathembi ngoba utolika izilwimi. Kodwa that is why uBhayibheli lithi ningavuyeli lokukhupha amadimoni kodwa nivuyele ukuthi amagama abhaliwe esincwadini sokuphila. Amen. Inye into esenza ukuthi uThixo asithembe ayikwakuthi sibonwe ngabantu, because ezinye izinto ungazenza eqaleni zimbi bengaboni abantu, but into esenza ukuthi sithembakale phambi koThixo kukuthi nasekoneni njani ndiphila uThixo. And xa uphila uThixo ihamba lento ingene egazini lakho. Lalela, uba ngabe ubabona abantu besehluleka ukuphila ngcwele, uba uke wayiqala lento wayipractice, iba yinto ebaleka egazini lakho ubomi bakho kulohlobo. Noma ungababona abantu bephila njani, bathi bemkhonza babe befeba bemkhonza besenza izinto ezingenaThixo, but wena uma kakuhle ungabulalekanga, because lento seyisegazini lakho. Umzimba wakho uyayazi impilo kanjani, sekuthethiwe ungathethi bengabi ngumphikanisi. Phuma nabantu bayaxabana ngawe bayami ube ungekho wena kulowo mlo kodwa umlo wenziwe nguwe. Abikho ke yonke loo nto siyabarathini bathi abantu bemkhangela ngokwenetha akekho kanti ukhona. Ababuza u-Eliya wake wamkhangela lo Thixo, wamkhangela ekhwitheleni eseliweni ekhangela uThixo, bangathi uThixo ukhona ekhwitheleni kodwa xa kufika ikhwithele uThixo akekho ekhwitheleni. Bamkhangela lo mntu bamphangela kwisibhange sasifikile, wake uboniwe siza ngesibhanga ngoba kuthethiwe, kodwa ngafika isibhanga uThixo akekho esibhangeni. Imimoya yavusa indaba iqhekeza manje kwangesela uyabona ayuza nawo weza nomoya omkhulu, waxobonwa lo moya ohlelelweni, wabona lo moya uqhekeza amawa eqandeka amawa edilini, wange uyambona uhlele ekhwitheleni uhlele emoyeni omkhulu, kodwa uma ufika umoya uThixo akekho emoyeni. Kodwa ndizibonile into ezinkulu zisenzeka, kanti wamela umevela uvela ngesikhathi sakhe, kodwa yeyiphi le position obekuyo, kule position ukuze ungamhlukumezi uThixo khangela iposition yakho. Njengoba ume kwiposition, lalela xa ekuthemba uThixo, uphemba ubakavisithi uThixo ufike khona lo muntu, afike uThixo avisite 3 AM, afike lo muntu kwiposition. Kube kanti ixesha ethile emihlele ethile uvisithile uThixo ufike lo muntu kwiposition, because le position yakho iyamvuyisa imhlukumezi. Ulithemba likaThixo ngoba vele sihambela kuwe, ufuna ukwethenjwa nguThixo, but izenzo zakho azikam-invite ebomini bakho, but inhliziyo yakho wena uyafuna uba uThixo akwethembe, but ii-moves zakho azikamvumeli ukuthi uThixo akwethembe, but ufuna ukwethemba.
Bandlalela kungekabi ngomso because nengomso linexhala alizazi noba lizoba likhona nangomso. Ingomso liyoyika. Ingomso loyikani ingomso? Ingomso loyika isigqibo sikaThixo because ingomso lithi asimazi noba nam ndizoba khona ngomso. Ma usethemba ungomso akazethembi. Akazethembi ungomso. So indaba yakho imanje. Isikhathi osinikiwe simanje. And uma usewambe ngohlobo njengwethenjwa nguThixo, naxa sekufika ixesha lokuthi uThixo manje sefuna ukuphumza, uyakroba enhliziyweni yomuntu uThixo ambone xa ediniwe. Amen. uThixo ambone lo muntu manje ukhathele fanele ukuze akhathale. Akhangele uThixo ukuthi millions zabantu sindisiwe ngaye. Uzo-understand into eyodwa. Ebeka izandla phezu kwabo, lezi demons ziphuma kuye ziyaqala emzimbeni wakhe, ziyamdudla xa ziphuma. Umzimba uhambe ufikelele kwixesha lokuthi unokukhathala, awubone uThixo udiniwe. Sekuyiminyaka basindisiwe abantu. Onyana nentombi zabantu isibuyile. Athi uThixo bambenceba babuyile ngenxa kabani. Athi buyani bonyana babantu nibuyele kuThixo ophilileyo. Uma bese bekuyile ekhangela wena izenzo zakho xa sefika imihla yokuthi sokuyaphumla, athi ngexesha sofile azakhangele ubani ozawuma njengobani, athi andimbona ofane nobani. That is why uvuthile uke wawathetha la mazwi ngoba kufuneka kumoJoshua. Hallelujah. Kwase kuwe indoda eyaxelelwa indawo yayo yokuwa, yathi yawuxelelwa indawo yokuwa yahamba yaya kuyo. Hallelujah. Waxelelwa uMose kodwa khangela angathiwa nguMose babona intaba kanti le ntaba isemlonyeni kaThixo. Wathi Nebo intaba yokufa kwakho kade Mose ifuna uhambe emhlabeni, kodwa ngoku uThixo besethethile wathi Nebo intaba Mose yokunduluka kwakho. Wasuka uMose ngomsusi wayikhangela intaba yokuwa kwakhe, wateya kuyo, wayekhawulezile kwangamandla sematsha kodwa amandla esekhulile. Ebesemdala ebesemdala kakhulu, kodwa wayibona yedwa intaba. Wayibona intaba wakhawuleza wathatha uJoshua, wathi uJoshua qokelela ibandla ngoba intaba sendiyibonisiwe. Waqiqokelela uJoshua ibandla, wamisela uJoshua phezu kwabo, wabayena ezohambo. Ukhona amazwi athetha kuDavide, kunamazwi athethwa nguDavide ezawumisa uSolomon. Uthi ndimamela nyana wam, ndihamba indlela yehlabathi lonke. Uthi ndikufunela namhlanje ukuze uhlale esigxineni sikaThixo, ubambe amasiko akhe nemimiselo yakhe. Bebeseyazi indlela yakhe, but kweli xesha xa seyifika indaba yakhe phela uMose izuJoshua. Joshua uqokelela ibandla. uMose uyinkokheli, uzo-introduce inkokheli entsha phambi kwababheka ekufeni kwakhe. Ayukuba nzima kwamatyala ami enginawo mina.
uJoshua nebandla uyalimisela. Baqala imisela ibandla labeselisazi ibandla labuhlungu kakhulu because liqale labona umntakwabo esiwa kwintaba eyehore kanti yena unikwa intaba yeNebo. Bantu basephela lokho sebebuhlungu beyazi into ezakwehla wayikhangela yedwa intaba yokuyamnyusa uJoshua. Uma emnyusa uJoshua kanti Joshua ebesithi uyothatha ugcobo obeselugqityiwe uhlanento zakhe abenyuka esiqandosini kwaMowabi enyuka intaba yePisga. Hallelujah. Efika kwaMowabi wayiqabela intaba yeNebo. Waxa iqabela intaba yeNebo wancokola obembizile naye xa samthatha emhlabeni. Baxa beyenza le ncoko ephezu kwentaba yeNebo waqokelela izizwe zonke onyana baka-Israyeli abazawungena kuze engazungena uMose ezawuphelela entabeni yeNebo. Waxa ziqokelela waqokelela izizwe wazozidlulisa ebusweni bakhe. Waxa bona wazijonga zonke nendawo wazawela kuyiJeriko wabona uKhanani ukuthi umhle kanjani lapho beprofethwe ngaye khona. Zaqa ziqala ubonwa zaqalwa zabonwa nguMose ozawufa ongazungena khona. Ezibona esiphelweni sendlela yakho uThixo ezithathile wazisondeza kuye zonke. Wawugqiba wasindwa kobuthongo walala. Uma elala ulale kwiposition yakhe. Andiyazi mhlawumbe nawe uyafuna ukuthi nxa ulale ngenye imini ulale kwiposition yakho. Ngicela bathi xa bengaze balale bafuna ulala kwiposition babe ngenyawo. Ndibe kwiposition yakho. Mangilala mawungazi ungifikela lo moya ingasuki kwiposition yakho. Ibe ngowakho. Thank you Jesus.
athi noba izinto ziphethe athi ngeke sisuke babelelele kuye.